Başlayalım. Assalamu alaikum Camat. Moskvadagi tug'anlar. Sınık izlesеңер, chiqqan, sıngan. Şu Moskvada hazır Camış akama gelip, şu men de butumdu saldırıp ketip otam. Bundan burada 2 sınıkçıga bargam, rezultat bolbodu. Oşo kimlerge bargansın bir söyle aytıp ket. Balashkada atı Bahadır akaga bardым эле. Katты кыйнап, тебелеп жүрүп салды эле. Özbek kişiге. Өзбек кишиге. Результат болбоду. Bir aydan beri жатып жакшы эмес. Мына бай акам таап, бүгүн келип салдырып кеттим. Результат жакшы мына басып калдым. Макей секимде кыймылдап зор болуп атат. Результат билинет да, рез салынгандачы. Өзүм альпинистте иштейт болчумун. Жиптен кичине түшүп кеттим Bu эле. nimesi kanday bolup jığılgan oşularına bir seri aytıp ket. Альпинисттен түшүп кеттим эле жиптен. Бутум менен түшүп калдым тамам менен. Ошо үйдө bir ay жаттым. Ошо салдырдым. Результат болбоду. Макей Жанышкама келип салдырып кеттим. Бул реклама эмес. Көз чачырагандар. Ден соолукта биринчи өчүрүптү. Акча кара жерге үйдө жатып калып атасыңар. Şu gelgile. Gelip de soluңарды каратып, бүт колуңар бел карай бересиздер байке. Var yok yani ben karayız. Адресин жазып коебуз. Jürek düşkönleri karayız var mı karayız? Şuğa gelip saldırıp muhtacılarga mына колунда өнөрү бар экен, силерге жардам берет. Акамчы. Moskvada köpçülük jirdeşlerimiz izlep jüret tappay. Gruppalarga tarqatıp koysaňar, kelip baylansaňar. Bilaýama metroda nohalasa baylansaňar, koldan kelişçe hyzmat bereriz. Kanday aşşendeler, kanday basıp görsetip koy. Şeýle zor байке. Макей Onu aksap geldi de üküm, аякты таштады. kayakta taşlap durdu. Жеңилдешти да, ишиктер кетти. Басып алды. Baya jakşı basalbay kelgeninde ona alhamdulillah jö basıp kaldı. Салганда да адамды кыйнабай жеңил мындай. Сонун салат экен адам мындай.